Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, жалпы мусулман бир тугандар, жалпыңыздар амансыздарбы, тынчсыздарбы? Тугандар, бүгүн биз 2021 жылдын алайдагы 2-базарына түштүк. Бүгүн 9-январ 2021 жылдын 2-базары. Өткөнкү базардагы тартып бергенбиз, сиздерге азырда малдардын бааларын азда болсо билип берели. Мынау сан уйлар жактан баштасак, биринчи бөлүм, экинчи бөлүм кылып сиздерге болушунча так жана даана көрсөтүп бергенге аракет кылабыз. Биздин каналга катталыңыздар, видеонун астында подписаться кнопкасын басып койсоңуздар, биз чыгарган видеолорду биринчилерден болуп көрүп турсаңыздар болот. Ака, мына таргылуу торпогу менен канча деп атасыз? 100 доллар. Канчанчы торпогу мына? Таргылуйдун баасын 100 000 сом деп атабыз дейт. Ичинде торпогу бар, бооз. Мына торпог эркек экен, а? Эркек. Мына астында турган торпогу эркек торпогу экен. Баазы 100 000 сом кеми бар деп турат. $100 000 сом кеми бар, бооз экен, ичинде торпогу бар. Ака, унажынды канча деп атасыз? 70 сом. Кысыр, а? Боз, Боозбу? Унажынын баасы 70 000 сом кеми бар деп турат, ичинде торпогу бар экен, бооз. Биринчи туушубу? Жок, экинчи. Экинчи солу. İçindeki torpağı tuğulsa ikinci torpağı olur dedi. Aka, bunu qayerden alıp geldiniz? Bazardan da. Bazarski iken 70 000 som kemi var dedi. Aka, kunacında kança da otas? Kunacının bağısı 50 000 som eken. Torpağı menemce özüle? Özüle 50 000 som eken. Kısır mı ya boz baka bu? Boz bak. Son ine var. İçinde torpağı var eken boz. Bunun özün kança da otas torpak? 35. Bu kaçı erkek? Erkek eken, ha? Torpaktın özü 35 000 som deydi, erkek torpak. 35 000 som kemi var. Kaşkanın boğası kança oldu eken? 47 000 som kunacın. Bu kadar kaç elek bular, ha? 47 000 som kemi var deydi Kaşka kunacında. Bu kadar kaç elek жазга чыкса, Кудай калса букадан качат. Noslerdikiби? Канча экен баасы? 85 000. Мында канчанчы торпогу? 85 000 сом дейт ушул уйду. Астындагы торпок 5-чи торпогу экен. Баасы 85 000 сом кеми бар. Мына торпок ургач экен. Kamera özü 30 000. Kunacının bağısı kança oldu ama? 55 ekan. Boz mu kısır mı? Boz. Valla laqıldak dedi. Kunacının bağısı 55 000 som kemi var dep turat, içinde torpoğu var eken, boz. Birinci tuşu olup, ikinci tuşu olup. Жаңашма. İçindeki tuğusa birinci torpoğu var eken. Ulaştın baskan çoluğu da.
Qanchaga bao bo'ladi? Muna qonaqjon 46 ming so'mga bao bo'lib o'tadi ekan. Bo'zmi qismi qanday? Belgisizmi? 46 ming so'mga bao bo'lib o'tadi, bo'z qisri belgisiz. Hurmatli to'g'anlar, bugun 2021-yilning 9-yanvari. Rossiyada ishlab жатқан mekendeshlarimizning so'rov talablari bo'yicha urg'ochi jana erkek kaltataylarning bolarini bilib beramiz. Tuğan qanchaga berib aytasiz shuni? 60 ga berib aytasiz. 60 ming so'mga berilmay savdo bo'lib o'tadi mal. 60 ming so'mga berib aytadi. Bahsi qanchaga mana? 50 ming so'm kemi bor ekan. Erkak taymi? 50 ming so'm kemi bor, erkak tay ekan. Bozor bahsi. Muratman bahsini aytib qo'yingchi. 35 dan. Erkek urg'ochi. Urg'ochi. 35 ming so'mdan kemi bor ekan. Mana o'zingizlar ko'rib turgan Qashqatay. Azmazdan kemi bor ekan. Urg'ochi taylar. 35 ming so'mdan kemi bor. Bari birdayli o'xshaydi. Rahmat. Akamdan bahsini aytib qo'yasizmi? 33. Urg'ochi. 33 ming so'm kemi bor ekan. Urg'ochi tay. 33 ming so'm kemi bor. Aka narxisi qancha? Narxisi dila shunda? 35. Narxisi biraz cho'ngroq ekan, o 35 ming so'm deb turadi. 35 ming so'm. Bunda kemi bor. 35 ming so'm kemi bor. Narxisi 33 ming so'm kemi bor. Qancha bahsi buni? Erkek urg'ochi. Qancha ekan bahsi? 33 ming so'm kemi bor. Bağlıştı oluşmadı mı? Qanchaga berib edingiz? 28 ga berib edingiz mi? Yemi gelse beresiz da. Yemi gelse beresiz da deydi. 28 ming so'mga berib edigile deydi. Urg'ochi taygan. Bahsi qancha oldi ekan buni? Urg'ochi? 30 ming so'm kemi bor, urg'ochi tay. 30 ming so'm kemi bor. Akamdan bahsini aytib qo'yingchi. Urg'ochi erkek. 30 ming so'm deydi buni dağı. Urg'ochi tay ekan. 30 ming so'm. Avamdan qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz? 30? Urg'ochi? Erkakmi? 30 ming so'm kemi bor, so'raysin deydi. Erkak tay ekan bu. Erkak tay 30 ming so'm kemi bor. Qanchada o'tasiz ekan buni? Qanchada o'tasiz? Urg'ochi erkak. Urg'ochi. Niye bunday qimmat? Ha, qimmat aytdim-da. Kerak bo'ldi. 40 ming so'm deydi bu kishi. 26 ga berib edingizmi? To'g'ri olib qaytdim. 26 ga berib edim deydi. Bir jo'li 50 ga deb qo'yasizmi? 30 da o'tasizmi? 26 ga berib edingiz. 26 ga berdim. Yemi gelse beresiz da. Yemi 27 ga bo'lsa beraman.
Urgaçı dediniz mi? Urgaç. Qayerdan alıp geldiniz aka bunu? Şu ayıldan. Qaysı ayıldan yaptınız? Budal. Budalttan mı? Özünüzdün Özüm mençi. beyingizdin balası mı? Jaş. Ya bundan bağız kança? Erkek urgaçı. 40 bin so'm. Kim var deydi mına qara taydın bağısın. Urgaç taygan. 40 bin so'm kim var mına. Alay rayonu Gülçö Mol Bazarı. Bazar bağısı YouTube kanalına qatnaşıp qo'yingizlar. Har doim sizlarga mallarning bağlarin Ya Ulu aka. bilib berib Ulu aka turamiz. bergan. Qanday saspinchar? Ana 2 tay. Aka o'sha qancha oldi? Buratdan bağız qancha oldi aytib qo'ysiz? Şöyle 30'dan da. 30 bin so'mdan deb o'tamiz deb 3 tayda. Urgaç taylarmi? Erkek. Erkek taylar ekan. Üçü 30 bin so'mdan kemi var. 30 bin so'mdan kemi var üçü. Murat qancha deyapsiz buni? 65 dedi. Üretilgan bu. 65 bin so'm deb turadi Ultay. Yaşı qancha bo'ladi? Жазга гана үйрөтүлдү экен. Үйрөтүлдү экен, үйрөтүп аласыздар. Жазга кунан. Брат, мынанын баасы канча болду? Эркек ургачы. 35 bin so'm кем бар деп турат. Ургачта экен. 35 bin so'm кем бар. Akamdan qarani qancha deyapsiz? Bul jash qancha bo'lib qoldi? Jazog'idan bor. 58 deysiz? Qancha deysiz? 58. 58 bin so'm deydi, qara. Жазга кунан экен жашы. Баасы 58 bin so'm. Assalomu alaykum. Ama Qashqa buqaning basi qancha oldi aka? 48 bin so'm kем bor. Ikkinchi shara? 58 bin so'm kem bor deydi. Жазга ikkinchi shar bo'ladi-da, turba? Жазга 2 жашар болуп калат. 58 bin so'm kem bor deydi. Aka sizniki qancha? 2 jashar bo'ldi aka. 65 bin so'm kem bor ekan. Ala buqaning boğası. Жазга 2 jashar bo'lib qoladi. А порода российский. Не допот, цементал. Российский порода deydi o. Ayting. Ya Murat qancha berib qo'ydingiz ularni? Sattıngiz 53 ga. 53 mingga sotildi mana ketayotgan buqa. Çalışkan qancha deyapsiz? 36 bin so'm kemi bor deydi erkek. Qara turib olgan. 36 bin so'm kemi bor. Turib olingizchi. O'zingiz chiqib